Ja sam Sanji Negon, a ovo je DM Beauty Academy. Za Maybelline New York ću kreirati look pod nazivom Za moju romantičnu stranu. Podlogu ćemo pripremiti sa Affiniton mineralnim tečnim puderom. Mineralni puder za savršenu prekrivenost i osjetljivu kožu. Nanosite ga iz centralnog dijela lica ka vani. Uz to možete koristiti i Affiniton korektor koji ćete lagano rastanjiti po dijelovima lica na kojim treba dodatno osvijetliti i sakriti nepravilnosti. Za kraj fiksirat ćete to sa Affiniton Mineral kompaktnim puderom. Oči naglašavamo sa Color Tattoo sjenilom za oči, postojanim pigmentom do 24 sata. Koristit ćemo 3 nijanse. Bazno sjenilo će nam biti srednji ton, njega ćete nanijeti na cijeli pokretni kapak, s tim da intenzivnije prema kraju oka. Najsvjetliji ton Color Tattoo sjenila tapkamo preko početka kapka da vratimo oku sjaj i da pretopimo 2 tona. Završavamo oči sa Color Tattoo ljubičastom, ali u formi eyelinera. Intenzivno ćemo napraviti liniju u samom korijenu trepavice. Master Drama Liner za naglašen pogled. Intenzivnije napraviti konturu na donjem i na gornjem kapku. Za naglašen pogled koristit ćemo Colossal Go Extreme maskaru. Važno je da nanesete od korijena do vrhova, cikcak potezom za intenzivniji volumen i za uvijanje trepavica. Ovaj look ćemo završiti sa Colorama sjajem za usne, sa reflektirajućim česticama za dodatnu punoću usana. Koristit ćemo ga u blagom tonu jer smo naglasili oči.